फाउगी मरुइबा पाउदा नॉर्थ ईस्ट लैब अखोई इसाना इसागी सोसाइटी मांगनजबनी हाइना यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम किरेन रिजिजुना फोंदोक्रे अमदी अनिसुब राउंड की इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन लेबाक सिन मथुंग पांथोकले मणिपुर दसु हेल्थ सेंटर सिंग यावना तोंगान तोंगान बूथ लिसिंग अहुमगा चमंगा मरफु निपान दा चही मंगा फाउदा लैब आंगांग सिंग दा पोलियो हिदाक पिथकले खुमजरी आईएस टीवी की मणिपुरी पाव मियंग ताबी सिंगु तराम उक्सरी अजिक पाव थनोना पिजरी नॉर्थ ईस्ट लैब अखोई इसाना इसागी सोसाइटी मांगनजबनी हाइना यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम किरेन रिजिजुना फोंदोक्रे पाहुम असी डिजिटल पेमेंट अमसुंग कैशलेस ट्रांजैक्शन मियाम दा हेना खंगनबगी मतंगदा नोंबगी ओइबा डिजिधन मेला होंदोपगी थोरमदा फोंदोखिबनी ngasi imphal gi palace compound laiba city convention center da state information technology department sinduna pangthokliba mela asigi hokdokpada chief minister nongthomam biren railway ki minister of state rajen gohain deputy chief minister y joy kumar finance ki parliamentary secretary ts chatyabata information technology ki parliamentary secretary dr sapam ranjan rajya sabha ki mp mc maringkom Chief Secretary O Navagishore, Commissioner P.K. Singhana Dice the Famduna Saluyaki. Digital India ki makhada cashless natraga e-wallet haiga sukhangnariba miyamna araiba mongda sel pithok pisin tawbada khodong chahan gadoriba system ase miyamna mafung phana khangananaba tongan bank amadi IT ga mari lenaba sarkar gi office singna mela asi saluyaki. Mela asi da lakhiba miyam gi damak tongan ba lottery makhalama pangthoki. Thawanga mari lenana Union Minister of State Home किरेन रिजिजुना यूनियन गवर्नमेंट मियाम की खुदोंग चानबगी दमक डिजिटल इंडिया होदोक्तुना मिपुम खुदिमक प्रॉब्लम थोंदना अमगा पाव फाउनहल्ली नॉर्थ ईस्ट की स्टेट सिंग इशोरन तोंगानबा सक्तम अमा सेंबिरमबदुना मियाम ngasiदी चौथोक्चनिए ओइरि अदुबु लमदम असिदा लैबा अखोइना चथखिबा थोंगन खम थेंना वहल्लिबनी बोम नोंमै कया सिजिनदुना लमदम असिबु शांति लेहंद्री लाना चक्रबा अखोइ इचिल नौंग सिंग अचुंबा लंबिदा लाकननबा सरकार असिना थौनरी टेरर एक्ट अमदी मियामबु यखाई थिंगाइबा पीबना अखोइगी सक्तम ओहनबा तोलसी हाइकी Northeastern India is a beautiful region of this nation. So God gifted. The beauty is unparalleled. But today, if somebody wants to come to Northeast, the first question he asks is it safe place? I feel very disturbed. If somebody wants to visit my place and he says, is it safe to go to your place, your region? This is not what Northeast is. Today, if there is a news headline of Northeast in Delhi, it's because of bomb blast, killing, or road blockade, or some kind of a political disturbances. That is not our identity. Our identity is our beautiful culture, our gifted natural beauty. Chief Minister N. Birena Handak Manipur da Anoba Sarkar ama hek lakhibaga iroinana state ki luchingba kayana Prime Minister unaduna chokot thorangi thabak kaya paikhanana ba kupna khanaba laikre lamdam ase cancer na nawa mi singi chang yamna wangba amadi lairaba singi yengduna pompata leiba Jenims da cancer ki famung chama leiba hospital ama thambada ayaba pirakre amaromda famung humfu legataba mental hospital amasu center na ayaba pire Imphal ki Khoinambon Bazar da leiriba ima kaithel amagum चिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगदा नुपी केथल अमोम सानाबसु अयाव लेरे मसिगी दमक अमदी अतोप चौको थरांगी सिजननब क्रोर चामग यांखैगी सेनफम सुपिरख्रे सेनफम सिंग असिगी मनुंगदगी खुमल लंपाकता लेबा मेन स्टेडियम अमदी हॉकी स्टेडियम दा फ्लड लाइट खिननब होनरगनी हाइखी महांगना मखाताना भारत सरकार की मियेंग मखादा लमदमसी चौकोट लंबीदा पुरकनब होनबदा पालिबा सरकार मथंदना होनब ngamloi लमदमसी दा लेबा मिपुम खुदिम मतेंग पांग मथौ ताई Society ama afaba lambida onsi harabadi ai isadagi hana onba mathok tai haiki Arunachal adagi Mizoram Assam sisi tas tauru ka regional helicopter na ta plane machalo wing kaino to madugi yam thuna madu ka agreement no sign dona ka na madu regional connectivity ma koi lainani masima akoi ki thawai hai dare se akoi meri consulate Kumalam Paksi Mayam Nakpada flood lighting system, hockey, football, you see the Orga Budo. Namu 13 finance commission in the
Minister in charge of sports who is getting the flood light kick and get Halaka and Tonobio. Madam, the Ziti Mapana, Sanari, the players, tournaments in the Loina flood light it away. Maduki habitual enormous data form, Tonana upon another Tomodo, Happen money, or the Loina of 4 men. Adu fencing a dry grind of Sarga, Uziki, flood light on the own river. I don't know, see, live Bangaran, Kado Pireba, 150 crores, human that way. Hockey ga aduga main stadium siga ni sigi flood light se akoi pai khatti ana masim ma thanjari se flood light kisi pokpadagi sahi manga fawbada leiba angang singda polio laina dagi ngakthong naba lebak sinba thungna ngasi angang singda polio hidak pithakli Manipur gi oina Family Welfare Services amasung State Health Society na sinduna ani suba round gi polio hidak pithakpagi thorom Family Welfare gi conference hoda Health Minister L. Jayant Kumar hodoke Thomaduda Health and Family Welfare gi Parliamentary Secretary Soibun Subhash Chandra, Health Commissioner P.K. Singha, Family Welfare gi Director K. Rajo Sawyake, Minister L. Jayant Kumar na afaba khunai ama oiraknaba honabada mating leiba human resource mathok tai, afaba citizen oiraknaba government ki department mayamna scheme mayam ama semli, Family Welfare Services na atai department singa kusamnaduna afaba angang semnanaba honari haike. Boy, when Mabuki, Peter Dragon, the motion on our language, I don't know people you now have facility. But the question is, we need not take any risks. Okay, next locum saying. Now, say another say, I come at the Nashila announcing the jam now, but new even the age ago. Point one now, the group some letter make eligible, be hold up again. But no matter what the Anam, but she don't bring her. She be a bangan with eligible. But Mama na karen filter to Mapa na karen filter to Samal Karian again. They are going to palm, but the very Chinese dream. After society, Malaysia say, and I have to say, but they want to take them to talk to lifetime. Other than Madame of the slogan, see, a quay pandemic, of Samazam Samaduni, other nation, Hamaduni, when Afaba Makaki nation, Afaba Makaki Samal Tamsan, targeted a financial budget, and I had a king portfolio. Afaba Makaki nation, when Afaba Society of Oinabu and Mamas in the West contributions of Mati of Tokte, we are very, very thankful to our mothers. Director K. Rajon ani Shuba Tangkak Asida State Asigi Angang Lak Ahum Lising Yang Kaiga Nipan Jamriga Humfutra Mari Polio Hidak Pitak Nava Pandam Tamle Masigi Damak Hidak Pitapum Boot Lising Ahum Samaga Mafun Nipan Hangle Polio Hidak Lising Konitoy Chatre Humfumari Torang Tauri Haike Commissioner P.K. Singana India se English Singani Gatara Mari Dagi Polio Lina Latre Haina Lokokrabasu Yumno Nariba Lebak Singdagi Lina Asip Salapayabagi Otopo Lebana Idak Asi Makatana Pitapani Malem gi oina polio laina leitre haina lokthok tribo fawudi immunization program asi packet mathok tari haiki. But in this case we can't even leave out one single child because that virus can be in him and it can then propagate. So all the best to the department, sir, and it's a very big exercise. We must compliment the department for carrying it out year after year successfully, even with so much constraints. The weather is not good, sometimes funds are not given in time, but thank you so much for cooperating and making it a success. Imphal East District ki Isikhada Lawpari Humfugunipa Lomda Thaba Alu Ising Thumjin Khibadagi Lawmi Sing Wabana Kham Thingnare Hiram Masida report ama Hojik Aikana Lairiba Asi Imphal East District ki Manung Chanba Isika Khundani Khul asigi lawpham kayada alu pak sana thari handak nong marang kaina su khimna maram raga lawpham masida ising chawraktana matam chadana lokpadagi Lawmi kaya awaba kaunari lawmi sing na kalai fa awaba kaunari ge haibagi matang na to ngam lawmi sing na phondrok pada oina loina ma amang bagi amang bangaktani surga saba ngaktani akhoi leiriba mayam je hainingai lekte wabadi bungo huji akhoi kari haigado guno haibji khangdre go sidagi na wabasu amu hana punsi da ju lakhidri aduga amona ju punsi da laktabasu oijuno na khalle akhoi khoi sarkar gi mai kai dagi karino haibdo khitang akhoi da mateng pangaga miyeng changbi baje akhoi pame thagi bege da sing Sauna lising kontrani phum changre masi akoi ni khulangni iba si hanjan gadra hanjaloidra masi akoi si khan badam mammi pum baju dum yaure adeidi naubani na maku huba khopa adeidi khoige senthok siga haroga di yon bada jumina chung pamna roiba pose pangwada posak to oidreba aduna wana ba ma oinareba haraga yon bai type ta leire adumaina keji da 10 muki sang adwaida Tara yaudraju taret ni pan mapan ngi dai mda yon thokrani asipada mange mangba yabage mange hauji
ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯈꯨꯠꯂꯨꯝꯃꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯁꯤꯡꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯇꯥꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯎꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯂꯨꯒꯤ ꯆꯥꯝꯃ ꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯗꯨ 50 ꯅꯤꯐꯨ 50 ꯈꯛ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯛ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯥꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯥꯡꯉꯦ ꯁꯦꯟꯗꯣꯡꯁꯤ ꯁꯔꯨ 3 ꯊꯣꯛꯄꯩ ꯁꯔꯨ 2 ꯃꯥꯡꯉꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯔ ꯐꯪꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯗꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯨ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯄꯣꯃꯤꯠ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯕꯤꯔꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯔꯅꯥꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯗꯅ इसिका लकोंदा मसागी सेंटोक लंबी सेमजनबा मियोय काना होनरी असिगुंबा लौफम असिदा इसिंग इचाउ थोलक्तनबा थोलकगजु मतम चाना यामना थुना कंगिना मोंग सिनबिदमना मरम ओरगा सुजरी नजरी खरजे मही चाब ngamdana मांगबगी मोंगदा लैरी असिगुबा फिबम असि कयाम कुइना लैंगाकना मफम असिदा होनबिगिनी हाबजे मफम असिगी मियामना हंगनरकली कैमरामैन नानागो लोइना पौदम जरिबा निक्तो खंगम सनजाबु मितै इसिखा मिशन इंद्रधनुष की मरी सुबह तंगत की सुबह राउंड की मीडिया सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम फैमिली वेलफेयर सर्विस की कॉन्फ्रेंस हॉल पांथोखरे थौरमदुदा नोडल ऑफिसर इम्यूनाइजेशन डॉक्टर टीएस नंदकिशोर सुबह राउंड असिगे मनुंग था असिगी तरेतगी सुल्तानपुर चांदेल तमेंगलोंग अमसुंग उखुल डिस्ट्रिक्ट की अंगांग लिसिंग अहुम चामगत हुंफुतरा माथोय अमदी मिरोन बिममा लिसिंग अमगत चनी हुंफुतरा तरेता हिदाक कापथोंगनबा पांदम थमले ngasi lebak sinma thungna pangthok liba polio laina dagi ngathongnaba angang crore 13 ta hidak pithoknaba pandam thamle state asigi oina polio hidak pithakpagi program ase inglising amagat samapan marfuda tare tagi hoki malem gi oina polio laina leitre haina lokthok triba fawba program ase sathaki gani ngasi ani suba round da hidak thawok da angang sing hayeng amusung hangchit maimna changduna pithakani haiki mission in the ki यावनबगी मरम नर्स लेदा थंगना थंगना टिका थागिदा अदिगी ngасagi लाइक जम थोरपा टिका थादब जगह सिंग टिका थाबद सुहोतब जगह सिंग अनांग सिंग अदु थीरे थीरे ममिंग मथा पुथोगा टिका थानबगी पांदम से मसी मिशन इन द लुजिंग प्राइवेशन टू द मिशन रोटरी क्लब ऑफ पोलो सिटी सिंधुना बीटी रोता बूथ अमा हांगदोक्तुना अंगांग कयादा पोलियो की हिदाक पिथकही पोलो सिटी की प्रेसिडेंट सलाम सचिदानंद भारत पुंबगी ओइना अंगांग सिंग द पोलियो हिदाक पिथकपगी थोरम पांथोकलिबा सिदा लंबी द लाकपा पिकलिबा अंगांग सिंगबु हिदाक पिथकपदा मतेंग ओइनना मसिनबनी हाइखि ड्रॉप अनि से अंगांग दम चही मंगा सुरिबा अंगांग मैम द पिथकपियु पोलियो सी हिदाक पिथक पोलियो अंगांग जो पोलियो दगी ngaktokpa पोलियो एबा लेना दे ngaktokpa बिनबा मैम so polio की ngasi immunization day नमचदा अंगांग मैम द पुथोकपिरतना मैम पोलो पिथकपगी सरुक याबियो हेल्थ मिनिस्टर एल जयंत कुमार सु मफम अदुदा लाक्तुना अंगांग सिंग द पोलियो हिदाक पिथकपदा सरुक याखि महागना सरकार खतना खोनबगी मथक्ता तोंगान तोंगान सोसाइटी क्यान पोलियो लेना दगी ngaktok ननबा होनबदा मकोइना पिरखिबा थौदांगबु थागतप फोंदोखि थौबाल अमदी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की ओइनसु डीसी थौबाल श्यामलाल पुनियाना लिलोंग बाजार द लेबा प्राइमरी हेल्थ सेंटर द होगदोखि लिलोंगी अकोइबदा लेबा अंगवाडी सेंटर सिंग अंगांग सिंग द डीसी ना पोलियो हिदाक पिथकि डिस्ट्रिक्ट अनि असिगी ओइना पोकपदगी चही मंगा फावगी मनुंग द लेबा अंगांग लिसिंग हुंफुनिथोय द अनि सुबर राउंड असिदा हिदाक पिथकनबा पांदम थमले मसिगी दमक अपुनबा बूथ चमरीग हुतरा मंगा हंगदोकली सुपरवाइजर मरफुदरा मंगा अमदी डिस्ट्रिक्ट लेवल सुपरवाइजर तरानिथोयना येंसिल्ली डीसी श्यामलाल पुनियाना पोलियो लाइना असि मुथनबा होनबदा अखोय खुदिमक सरुक यामिनसि ngasi chatahoba angang sing soidna pithaknabagi damak hayeng amadi hangsit yumthong khuding da chatuna hidak thakna ba honagani haiki this campaign will be done booth wise in all the Anganwadi centers. All the sahikas will be administering the polio dose to the small children, and tomorrow we'll start door-to-door campaign. So let us fight together in our dedication to make Manipur polio-free state. Jai Hind. डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स इम्यूनाइजेशन चुरचानपुर नसु अनि सुबर राउंड की पोलियो हिदाक पिथकपगी थोरम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चुरचानपुर द पांथोखरे थोरम अदुदा डीसी आर सुधान डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर पांथोय मेडिकल ऑफिसर चिंखाइजांग सु सरुक याखि पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन की थोरम असे नोने पार्ट 4 पीस लैंड सु चही मंगा फाउदा लेरिबा अंगांग सिंगदा हिदाक पिथकतुना पांथोके
Primary Health Center More na Family Welfare Department ki makada ani suba tangka ki polio hidak bithakui thom More gi mafam kya su pak sen pangtoki hokdopki thom da ADC More and Brojendro Additional SP More Movie DIO Technopal S Prio su saruyaki Health Center asigi makada leiba asasing amadi arapa mafamda leiba Primary Health Sub Center sing da su polio pithapuki thom pangtoki taram tu suba Assam Rifles More na su Myanmar gi tainaba Friendship Gate number 2 da angang sing polio hidak pithaki Hadak Manipur lengak na grade 3 amasung 4 gi from lobada interview tororoi haina lokhiba firep KSA na taram na oi adubu luri badi logodori ba thabak sing asi mark ta yenglaga logodori bra haibasi acho wahang am oiri mamangi lengak ki matamda mark ta yenglaga longnaba honra ba adu hadaki lengak asida su torabadi punumak ki oina laibak thigani mark ta yenglaga thabak lobu matamda achangba mi khanma ngamloi India ki atopa state khada mark ta yenglaga thabak lobu gi chanabi lerbasu lamdam asigi hojik oriba amadi sahi kharagi mamangda oiram khiba fibam sing aduna lamdam asidadi chanaba khara wat khigani lamdam asigi examination system semtok tuna chamthok laba matamda oigani long term recruitment policy ama senana ba KSA na taksin khiba wafum thabak oina otok piu mark basis ta yenglaga thabak long daba honak labadi government ki mathak ta khongjing singani hari hajik pau gi mathang na aten ba prem tang losari 3.Pm tutorials kesampat kesamlekai. A well-established tutorial classes for class 11 and 12 foundation course in physics, chemistry, biology, and maths from well-experienced and dedicated teacher. Admission open. Class commencing from 13 April 2017. Individual subject option available. For details, please contact 3.Pm tutorials kesampat kesamlekai. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Hakchangi labor sorakpadagi producing aktaba, hakchang choktarba, tumba chaba yaraktaba, khong hama nungayaktaba singidamak, amatta ngayaba upaidi, Jolib Syrup, amasung Jolib capsule will changin sinabyo. Unified Academy admission open. Class 11 and 12 foundation course. Subjects physics, chemistry, biology and mathematics. Last date of form issue and admission on 15th April 2017. Class commencing from 17th April 2017. For details, please contact Office of the Unified Academy, a premier coaching institute for medical and engineering entrance exams, Kwakatel Bazaar, Airport Road. World-class interventional cardiology at Sky Hospital, performing non-operative closure of hole in heart, coronary angioplasty requirement and RF ablation. Don't delay. Hurry for consultation with Chief Cardiologist Dr. L. Shamkishore for hole closure, RF ablation and other procedures like pacemaker, ICD, CRT, combo angiogram are also available. Bread from Likla Bakery. Oza Pain Relief Ointment Khwang naba, kok chikpa, tang chikpa, thu naba ni singbada sinaba yarba, lipsam thukna puthok Oza. Irudio Coaching Institute. Admission open for 5 months CBSE Foundation course for classes 9, 10 and 12. Date of commencement 6 April 2017. Timing 4:45 to 7:30 p.m. For details, please contact Office of the Irudio Coaching Institute, Kesampat Thochom Lekai behind Baigyo Hotel. Contact number 813102564. Break mutung taram nosari asi makata pagda Mahot ki Parliamentary Secretary Nahapom Indrajit ngasi Khetrigao Kendra ki banung da pekhaliba water supply scheme singi Bhimam Singh yengsin khre Khetrigao maya likai Ramania ground Naharuk Makhapat ki Laimaching water supply scheme gi hojik lariba Bhimam Singh yengsin khi khongset adu da PSED gi maintenance division gi executive engineer amasung atai official sing sustoina khi
Parliamentary Secretary Indrajina State Plan amasung NLCPR gi makhada paikhalliba scheme singi asigi awapasing atubu matamda mikhatuna tha amagi manungda miyam da thaknaba ising phanganana honagani haiki leramba jabar asi koi kansal koi pubiriba koi jina singa tanajaraga atubada koi masi koi yamna hai ni trawar gi mungda koi atubada ising phangnaba masi lermiba plan ji mili singani changwa ising hom muksa ba yabagi consumer da lerami adu ai masi atubada aina parjada pijarani habase aina mayamda pil tawjeri Manipur Creative School Dilalin da leba Sarmon Lambi Manakta Ningthau Laisem Masana Jawna Phangdokre Thomadu da Orphan Care Center gi principal Salatul Rahman Susaru yakhi Nursery digi class 5 fawa legada school asigi infrastructure gi phibam su ningthong yingsinki Ngarang setkiba akan menunglai nusitna sengmai kendra gi manung chanba Kangla Tombi gi tis party da leba Bless Brother Academy gi sanglen humdokre Masina maram oiraga nursery dagi class 5 fawda leiriba mahiroi sing class toba yadabagi film da leire ngarangi thodok aduda mahiroi sing asok apandin yahogdre Manipur Hindi Parishad Imphal gi editor oina thopuriba IS kangjamna Hindi amadi Manipuri lon gi maramda kathokpaga loinana thabak tobagi damak sakhangba oina apani basa Kolkata na Justice Sardacharan Mitra Smriti Basa Statue Sanman Pirakuna ikai khumna pirakre mana asi mamangi tha gi kang puntarukta Kolkata da pangthokpathom amada khusinarki bani amaromda North East Hill University Silongi Hindi Department na sinba mamang tha gi tang kunmathoi da pangthokhiba thom amadasu Samelan Sanman piduna ikai khumna utki hari tasila kodamar wei paw man pizari North East ki leiba aikoi isana isagi society mangan jabni haina Union Minister of State Home Kiran Rijiju na phangthokre amade ani super round gi intensified pulse polio immunization laibak sin mathung na pangthokle Manipur da su health center sing yong na tongan tongan da booth lising ahum ga tamanga mafuni panda sahi manga fawda laiba ngang sing da polio hitak pithakle miyeng tabi singbo amukana phurumjari